Aba kabisa ni bakomando tuko nabo. Hakuna vye balisema umwendo na bawili njo banabakia mule. Balisema wale abayogerea. Tuko na bazungu hapa, bazungu batatu. Ngira ngo ko mabona aba bakomando bagera kuri batatu b'abacanshuro barasuye mu ndege yarashwe na M23 ndetse na twirwaneho nkuko twirwaneho yamaze kubitangaza. Iyi ndege yaguye mu kiyaga cya Victoria, abantu benshi bakomeje kwibazaho yasanzwemo abacanshuro, harimo uwakuyemo yapfuye, imyirondoro yamenyekanye nayo turaza kwibagezaho yabaga i Burundi, ndetse n'aba bose bari bamaze kuruhorwa. Reka tubaze twumve ibyo ababazarendo babarohoye bari bari kubatangazaho, ubundi dukomeze mbagezaho neza iby'iyi nkuru nibasesengurire uko yakabaye. Anakufa hapa ni bazungu hapa walizama, avyo nazama, tuko tunabaokoa lakini moyo ule anakufa. Mumutoa mai bazungu hapa bote kukingaliki wengine angali mzima. Hapana, twende wapi? Mwa muingie mule. Amata ule. Hatuna essence. Bazungu hapa tunabakamata kabisa. Avyo lizama ndo tunawatoa mu avyo. Ilizama Mtanganyika. Avyo lizama Mtanganyika. Tunabakamata. Ndio ile Tanganyika fasi ya mzuri. Tunabakamata Mtanganyika kabisa. Tunashuka kule chini. Ase Mungu asifiwe, Mungu asifiwe wanapona. Si wengine wabakie mimi mpaka bangapi msingito wasio kuchanga. Aba bote ni bebalizama. Aba ni bazungu wenye tunalokota mumai, avyo ilianguka. Helikoptere ilianguka kabisa. Hapa tuko na gouvernement ya Kongo. Aba kabisa ni bakomando tuko nabo. Hakuna vye balisema umwendo na bawili njo banabakia mule. Balisema wale abayogerea. Tuko na bazungu hapa, bazungu batatu. Bazungu hapa bali explose. Bila kusaulika batayo fuma. Okay, merci. Hapa tuko na ende batayo fuma. Bila kusaulika de kompa wetu akasaba. Bazungu batatu kabisa hapa bali explose mu avyo. Tunawapeleka Yungu. Ndio. Hapa tunawashusha kabisa kumchanga, tuko mbio. Mamitumbo yote ilikuwa nafanya mitiaje ndo ile. Tayari ngira ngo murababona aba bacanshuro ubwo baruhurwaga n'abazarendo ndetse na FRDC ndetse n'abarundi. Ngira ngo mwabonye ko indege yarivuye mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi yari kumwe n'indege ariyo yaje gutabara nayo bagashyiramo umurambo ndetse n'abangaba bari babajyanye muri iyo ndege yakajugujugu kugira ngo bajyanwe kuba bavurwa mu gihugu cy'u Burundi. Mu myirondoro y'abamaze kumenyekana by'umwihariko uyu waguye muri iyi ndege yitwa Jean-Claude Sonneville, akaba yarashatse umugore w'umurundi witwa Bonneville Niyongere Beatrice, navuga ngo yitwa Niyongere Beatrice. Noneho bakaba bafite abana Princess Sonneville na Oceane Sonneville, abana bagera kuri babiri. No kuvuga ngo imihango yo kumuherekeza no kumushyingura byose bizabera mu gihugu cy'u Burundi nkuko byatangajwe. Umurambo we ukaba uri muri Bomereke Hospital nkuko byatangajwe, ndetse ibintu byose bikaba bizabera mu gihugu cy'u Burundi. Ni byatangajwe na Bonneville Niyongere Beatrice, umugore w'uyu mucanshuro w'umuzungu witwa Jean-Claude
Jacksonville nk'uko mubibona. Ngira ngo murabyumvira neza cyane iby'uyu mucancuro ndetse n'iyi ndege yahanuwe ku munsi w'ejo. Kuva yahanurwa twakomeje kugenda tubibagezaho, ndetse bikaba bibaye ngombwa ko tugiye kubagezaho amakuru aturuka muri Twirwaneho, dore ko Twirwaneho yamaze gutangaza ko ariyo yahanuye iriya ndege yigambye guhanura iyi kajugujugu y'abacancuro. Byagenze bite rero? Ni mu itangazo MLDP Twirwaneho yasohoye. Umutwe wa MLDP Twirwaneho ukaba uvuga ko ariwo wahanuye indege ya kajugujugu yakoreshwaga n'abacancuro b'abazungu mu gutera amabombe mu bice bituwe mo n'abaturage benshi birimo Mikarati na Mikenke. Mu itangazo yashyize ahagaragara kuri iki cyumweru tariki 7 Ukuboza 2025, MLDP Twirwaneho ivuga ko igisirikare cy'u Burundi kitabaje kajugujugu 3 zitwawe n'abacancuro b'abazungu. Nk'uko bababwiye ku munsi w'ejo, ni ukuvuga ngo indege zahagurutse ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, ikibuga cy'indege cya Bujumbura, aho zahagurutse ari 3, imwe ikaraswa. Ni ukuvuga ngo rero izi ndege zarashe amabombe mu midugudu ya Mikarati, Mikenke, Gahwera, Gisoke na Rugezi nk'uko byatangajwe na MLDP Twirwaneho. Nyuma yayo mabombe, mbere udahagarara kuri iyo midugudu, ingabo za MLDP Twirwaneho ngo zahagaritse imwe muri izo kajugujugu yaje kugwa mu kiyaga cya Tanganyika muri teritwari ya Fizi, neza Iyumbi. Itangazo rya Twirwaneho kandi rivuga ko ingabo z'u Burundi zabujije urujya n'uruza mu misozi miremire ya Fizi, Mwenga na Uvira, aho amagana y'abaturage atashoboye kujya ku isoko rya Ndondo Bijumbo mu cyumweru gishize gushaka ibyo kurya n'imiti. Bakomeza bavuga ko kuwa gatandatu mu gitondo ku muhanda ugaruka abaturage batezwe igico n'ingabo z'u Burundi, hapfa abantu ndetse n'abandi barakomereka. Byari biganjemo abagore bafashwe bugwate. Umubare ngo nturamenyekana neza wabishwe ndetse n'abatawe mu mvuto cyangwa abafashwe n'abasoda b'u Burundi. Itangazo rero rikaba rikomeza rigira riti: mu kivungi abagore benshi bakorewe iyicarubozo, bafatwa ku ngufu, banakoreshwa ibindi bintu bibi mu nkambi y'ingabo z'u Burundi ya Mikarati n'ahandi hantu hataramenyekana. Muri icyo gitero cy'ubwicanyi ingabo zacu byabaye ngombwa ko zitabara kugira ngo zikize abaturage. Twirwaneho ikomeza ivuge ko imenyesha ko batayo ya 2 z'ingabo z'u Burundi zavuye mu Mwenga Centre kuwa gatandatu saa 10 z'igitondo, ubu ziri kwerekeza Mikarati zinyuze Kipupu. Zikaba zifite intego nyamukuru yo kongerera ingufu ingabo zisanzwe ku rugamba hagamijwe gukora jenoside abanyamurenge nk'uko byagenze igatumba mu mwaka wa 2004. MLDP Twirwaneho ikomeza isaba igisirikare cy'u Burundi kuvanaho akato cyashyize mu baturage, kandi igasaba izi ngabo kuva ku butaka bwa Kongo mu gihe cya vuba gishoboka kugira ngo abaturage bishimire uburenganzira bahabwa n'amategeko. Uyu mutwe usoza itangazo ryawo wizeza abaturage gufata ingamba zose zishoboka zo kubarinda no kurinda ibyabo. Ngira ngo rero murabyiyumvira ibyatangajwe na MLDP Twirwaneho, by'umwihariko nyuma y'iraswa ry'indege byavuga ko yarashwe na M23, ariko nta M23 nta Twirwaneho. Ngira ngo murabizi byose ko biri mu ihuriro rimwe rya Alliance Fleuve Congo. Abakomando rero ba MLDP Twirwaneho ngo nibo barashe iyi ndege yari irimo abacancuro, ndetse mukamubona ko umucancuro umwe yapfuye mu gihe 3 bari muri iyi ndege bamaze kuruhurwa nk'uko byagaragaye mu kiyaga cya Tanganyika. Ni igihombo gikomeye cyane rero ku ngabo z'u Burundi, ni igihombo gikomeye cyane kuri Kinshasa ikomeje gupanga gahunda yo kwica abaturage b'abanyekongo, by'umwihariko bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abanyamurenge nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza mu migambi yabo igiye itandukanye, ndetse no mu mabombe arenga 200 barashe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe M23 yabasubije amabomba 2, ariko Abarundi bakaba barasizoye bakiriza nk'umwana muto cyane, bavuga ko bagiye kwihorera ndetse bakohereza uruvunganzoka rw'abasirikare, uruvunganzoka rw'imodoka, amakamyo yari ahetse abasoda b'u Burundi baje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwivuna umwanzi kubera amabomba agera kuri 3 yonyine yari
nako nta mabomba abiri nubwo atatagera, nta mabomba abiri yonyine yarashwe mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe Burundi bwo bwarashe amabombe arenga 200 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amabombe yahitanye abaturage benshi, nubwo FARDC mu itangazo yasohoye nijoro yavuze ko ibyo bisasu bitaturutse mu Burundi ahubwo byaturukaga ku butaka bw'u Rwanda. Ndakomeza kwageza aya makuru, mukomeze mwane nanjye ni Pilot News TV nk'ibisanzwe.